On the 2nd of November 2024, a felicitation ceremony was conducted in Pohkseh, Shillong, honouring local achievers who have brought recognition to the state of Meghalaya. The Chief Executive Member of the Khasi Autonomous District Council and the MDC for Sohryngkham, Pyniaid Sing Syiem, presided over the event as chief guest. The ceremony also recognised the Meghalaya Blind Football Association team members for winning bronze medals at the recent partially sighted football tournament held in Gujarat. Tôi ai trên thập tỷ. So ya kan ika ya kini kita pilih keren mentah hang ni kejengelam dan yo penikran kerpang buat Chief Minister baka Sports Department dan tak kumno bertau kilat nanti kumno berwat kilat nanti bernapan kecil beruplift habis di sporting activities di bawah kilat kami syahmat bunsin mentah pemilihan di dalam ham yang lejimutan football Henry kita berubah ki activities Mashpa bertentip bah ngidang syu yo ban dang dep ban penyo sanction kumbah nyong kurut ya kawe ka mini stadium hapo ongle but sangai kuro ya ka sangai kuro ta ka indoor multi purpose hall ya ka ba phinla ban penengkam na kamanta kinu di indoor games dan kadang table tennis, mereka badminton, ada mereka no indoor games, shooting group. Hapo umpling kenmau jan hadu nyok rambut kena samlat di belakang warna enam raburam habis dia shooting ya ke jalan mereka berkowe. Dan kipun bahala tengiwat, de ngit habdan kam hibannya pelan bah kumno ban la ban ai ke platform iki gobian ngin ya trail ban ni hoi tom ong ban ngin la chibun Henry kata bala hai kapasiti joni yang persian ban amin siamiki. De ini izin berkup puram joni mentara sri yang kibaro. De sekanam kinla ban ong kiwei bakade kabarit. Henry hani ni soba kala de kaba he nama balai nama ban recognize lani ban acknowledge ya ka jingresh tom jopi munsin bobot ki beriu ki kala. Mo kadai nande de nak ada begini, nak sobat orang, bahawa implan cibun ban buram ipi, Henry kani kan recognition, lesekan rak ipi, bat kajing kerku kerdok kajungi kandan bapi haki por keberuan. De kata ke balong kam hadu kata ya keba minjok kan Henry lang dekat bapi. De nginang buat ki bang nginang penkret nak kalian ke Khasi Autonomous District Council hani kisnem kumbang ai proposal haka 16 Finance Commission ke bagi terwai ya ke 16 Finance Commission bahkan mang bisa ya ke HDC
kumba arhaja drus pak crore hakini ki sans number 1